Kalagaran mong kabatad, ingasal pantayanan, meron ka rin 7 habits of highly effective people. According to Stephen Covey, yapi niya po itang begin with the end in mind. Buri na po sabihan nita, bayo may umpisa ning metong abage, aryan mo nating lugmo. At bodang ayari mo nating lugmo, ing buri mong parasan. Alam na anumang balakid o sumbagal, ang makapigil kema. Halimbawa, ikang mag-aral, aryan mo king lugmo, ing magpakayari ka. Bangketa, ala ng lugar masyadong barkada o computer games. Huling inari mo na king lugmo, ing mag-graduate kang elementary o high school. Karas ng kolehiyo, huling mas maling tuition, aryan mo king lugmo, ing magpakayari ka. Alangalang king kinabukasan mo, at alangalang king lugod mo ka rin matuwang, ang magpakasakit, parating kang pag-enroll. Buli na sabihin ng aryan mo king lugmo, una mo yung pamag-aral, aliwa yung pamag-barkada. Una mo yung pamag-aral, aliwa yung pamag-boyfriend, ang girlfriend. Huling bota, second year college ka pa mo, may buktot ka, may udlot at may sira, ing masanting mong parasan. Aryan mo kaya lugmo, mag-graduate ka pa mo, at botang atin akong obra, by all means, go for it, nung bisa kang mag-isawa. Aryan mo kaya lugmo, ing biyat alasawa, niya botang, you found the right man or the right woman for you. Aryan mo yung lugmo. Buri na sabi ng aryan mo yung lugmo, aryan mo yung pangako mo. Until death do us part. Butang inari mo naging lugmo, alam na ang lugar kaya kayong pamikawani. Alam na yung bokabularyo mo ingi ka magreklamo at yung biyatalasawa mo. Nya nung ayari mo kayong lugmo, gabundok maglandabad, magtiririt ka, uling ayari mo naging lugmo, dahil ay taning biyatalasawa. Kinyabang theology ko, migduda ko ken ka na akong pamanyunduking pamag-aral. Huling way back 1972 hanggang 1978, may maglahono po rin kapatid ko, tidwa-tidwa, papunta king Amerika. Itang petition ko, at yun niya naman, o nang pepay lakwan ko. Pero yung pepay lakwan ko, mahomesick pa rin kapatid ko. Potang padala ng litrato, potang magpartila, potang magsayan, balang igutan da akong papunta Amerika. Yan sabi ko ka rin, ikana ko rector, Father, I have doubts pursuing my theology studies because I want to join my family in USA. Kita ka na ako ng rector ko, do you want to be a priest? Yes, Father, I want to be a priest. Then, America can wait. Finish your priesthood, serve the Lord as a priest, America can wait. Inari ko yung lugpo, America can wait. Inari ko pa yung pangapari ko. At inari ko sumuyo, Pilipinas. Nung ali ako miras kandaba. Ariyan mo king lugmo. At sana rin high school students, dinandalang guidance. Dingkare ng teacher bangketa, ka-graduate ng high school, yari na kinlugda nung namin kursong pananda. Whether criminology, whether education, whether business management, entrepreneurship, or whatever. Aryan mo na kinlug mo, maging doktor ka, and then you work for it. Kung ang atsuya kinarapan mo yung goal mo, your life and your actions will lead you to that goal. Aryan mo kinlug mo. Inari mo naging loob ko, 6 years ko kandaba. At ina akong mission and vision. Gawa tamo namang mission and vision. At intang parasan, we will go for it. Ina naman sumbagal milene, we will go for it. At intamong 6-year plan. At intamong vision and mission. Iba lang kasta na rin plano tamo.
and we will go for it. Kini pong gospel reading tamong ini, inari ng Jesus king lugna, king marapya Jerusalem. And Jerusalem is the place of fulfillment of His mission. Karin maganap ikayang Paschal mystery. Karin kay Jerusalem, dakpande, pasakitan de, patende king krus, pero sublinyang mebye. Jerusalem, the place of the Paschal mystery, the place of His suffering and death, the place of His victory. Yari na kinlugnan ng Ginoo. Arapana yung nanumang kasakitan at daratang kaya. Yari na kinlugnan yung mipakuya king krus, bamaligtas na katam by the power of His death and resurrection. Ananang nanumang sumbagan, ing may kayang talaking Ginoo, uling yari na kinlugnan. Ing arapana yung kayang Paschal mystery for the salvation of the world and for love of each and every one of us. He did not vacillate or urong sulong ing kayang mission in arapana. And along the way, the Lord met a kind of rejection and hostility in a Samaritan village. Papadalayan tubod. Kaya ang may mga Samaritan village to prepare lodging for him, and people would not receive him. It was not hospitality but hostility. Igigit na rin alagad kaya Samaritan village. Uling the Samaritan, they are not pure-blooded Jews. Kanyang may bisyero na kaniking Babylonia, pisa ni Dendaya at semutangan na kalimandaya, ing karelang lahi. Nyawali nga na pure-blooded Jew. There is this kind of rejection between the Galileans, between the Judeans, and between the Samaritans. A perennial war, hidwaan, division, and rejection between these people who live in Israel. Samaritans versus the Jews and the Galileans. And sometimes religious differences, race, political ideology can create an atmosphere of hostility rather than hospitality. Naning maging reaction ng James and John, kanilang rejection. Ilaman, burida lang naman ni-reject din ng Samaritan, and full of hostility, nga nang minungkayang James and John, Lord, bisa ka, padala kami nga pikin banwa, bantang kusang na rin laing aren, at maging abun alaw, king gabun, kapali na buntok, rening may kapatan. Bubusok na kimpali ng buntok, aw sandang anak ning duldul. James and John are Boanerges, anak ning duldul, anak ning pali buntok. Kimpali ng buntok na they even went to saying to the Lord, Lord, you want us to call down fire from heaven to reduce them to ashes? Kapali na buntok rin ng may kapatan. Puri doon tangbusan sila ba? Bang maging abula rin tawaging Samaritan village. How did our Lord handle rejection and hostility? And how do we handle hostility and rejection in our life? How do we handle a person who is angry, mapali buntok, kalupa ng James and John na bubusok, king palining buntok? Number one, may sasalubungan ng pali ng buntok ng may tumatao, uling mamakbog yung pasibayo yung man pinatubo. Nung api ay nasawa mo, magdanong ka pa, podang marimlan ay buntok, pisabyan yung masalesin, tingnan namang sigalot o problema king pamilya. May sasalubungan pali imamo, may sasalubungan pali ng buntok, nung mapali ang buntok imamo, may sasubiran po na mayataki yan. Nung mapalya buntok yung asawa mo, itatang mo, paborin mo yung magsabi-sabi, bang lumuan, kinpuso na o panong daman na itang kamuan. Pero may papali buntok itatang mo. May susuning asawa mo, nung mapalya buntok, patakwanan yung barilani ng kalaban. Pareho lang may sagot. How do we handle anger?
Wadang mapalya buntoking meto nga tao, magmarimla ka. May panagkasan, ngaliat panakan mapanagkas. Kalau ba rin tupa, wadang salubungan do at dalusungan do rin asong gubat na ng gawa na ng tupa, yung mamulay, ibiyani batal na. At muli ang malamarin ng asong gubat. Kamulaman po, para siguro yung asong gubat. Ala niyang laban ng biserong tupa, ining kordero, pasak malyabatal kayo. Ibiyan yung batal na ng kordero, labanan, igmetong asong gubat. Nang mapali buntok yung metong tao, mo sa salubungan ng pali, ning buntok ng metong tao, magmarimla ka pa. Otherwise, pareho kayong mipanagkas ang pang mipanumbok, and before you realize it, loser kayong pareho, apepay dalaking pali ng buntok mo. Mo dadalan king pali ng buntok, ing nanumang pati, at kapay dalaking pali ng buntok mo. Kagagawa o magsalitang nanuman kabang mapali ka buntok, buta ting kang agawa, asisyan mo kabang kawa ng biyem. Magsalita po tang ikaw mapali ka buntok, buta ting kang asabi, ayaw mo na apawi king biyem. Po tayo ka mapali ka buntok, dahan-dahan at maginawa. Ating ko po ang kaluguran ni Yeson. May kapalya kang buntok kinanak na ibirot, pemat-bat ne, lino niya meto ang mata. Dela di hospital mayroon na mabalik ng meto ng matang birot at manibat kanila sinabi ng Yeson. Ano pa ng palasanan di anak na po ang mapalya buntok, puta kamate na ito. Nananggiwa na ng ginawa rin ang atong alagad ng mapali buntok. Limo na lang. Pakisabyan me, lingunan me, bantet me, may lalakwan ng taong mapali buntok. Lingunan me. Kasi po ang mapali na buntok ng may kapatan, they will not turn an eye to one another. And they will not sit down together for meals, looking each other eye to eye. Lingunan me. Huwag ang mapalya po itong itatang mo limunan me. Isipan mo itang kaya pa na. Aliwa itang paliling buntok na. Limunan mo yung kaya pa na ng meto matao. Huwag ang mapalya buntok. Bang mangibawa itang lugod mo kaya. Aliwa itang kamwa mo kaya. Limunan me. Sana rin ang magdalang mo ka rin pe marida. Limunan nyo rin pe marida. Puta ngakit may maputing bagimamu, may malupot ne, may malumpus ne, may malumpis ne, balang limunan mo, respect siya rin, respect, look back, ketang kaya pa ng imamu. May katputang may lulus sa kang imamu, diluan may imuan may, suklen may polban may, halitang taburen may, milileleyar mo imamu, limunan may lugod na kepa. Then you will have a heart to love her all the more. Bang mag-graduate siyang masaya, ang pang makatiman kayong iyato. Lingunan may asawa mo. Ikang lalaking tampanasan, panayang panagkasan ng asawa mo, lingunan mo yung sakripisyo na, kareng anak mo. Lingunan mo, itang masayang aldo ay kayo miyabe kayo, at may pakasalan me, ngini pa ng palingan me. Naman natawas ko ka. Lingunan mo itang masayang aldo ay pamiyabe, so that you can make a new beginning. Nyabutang lilingunan mo, kaya pa rin metong tao, you will always make a new beginning. Kaya naman wala na ng ginuusukan may in taong mapali buntok, pamalinawan may anak mo. Pwede na anak mo, mapali buntok, pinuli pamalinawan may, o itong kabiso-biso. Sweetheart, kabiso-biso, usukan may, pamalinawan may. Kalupan ng isensyon may kaisipan, usukan may, bangkita, itang kayang matsurang pamisip mila ko. Itang nanumang cloud o biga, abubulag yung kaisipan na may pamasalan niya, wapin pa na. Si Tarda ka pa'y palibuntok po, tamayat taki ka makalunos na rin, lakwan mo. Wapin naman. Kaya ka pa'y palibuntok. O damitas ka presyo. Usukan me, then they went on to another village. They moved on. Dahil bugay kadam kay mulining kamwa.
hanggang ini may paralyzed, inggarelang pamiyami. Lingunan mo isap ng mayak na ning may mga tao. Usukan mi, pamalinawan mi. Misabi kong masalese, banggeta yung relasyon nyo. You can move on to another village. You can make a better start. Sana po na naman yung mamila na nakamuaking metong at metong ilakota na ita so we can move on. Instead of hostility, let us welcome one another with hospitality.